Bafowethu nasi isizathu esenze igidangoma elenziwa ngo-2% ke laphana ke lingabi ingxenye ke ye-competition ke ekubeni ke belikhona ke uhlwini ke lwamagidangoma ke kwiSomnandi ke Music Festival akuyi-competition. Bafowethu ngicela uqala ngibingelela abantu abaqala ukusijoyina kuleli khasi ngithi sanibonani bafowethu ke ngicela sale button ka-subscribe ke niphinde nilike lama video ke enginenzela wona. Bafowethu ke SK Brothers ke siyikhiphe ke laphana ke announcement ke iveza ke ukuthi sona siphi ke izathu esenza ukuthi ke u2% ke waziwa kakhulu ke ngokuba igidangoma ke lecokama angabe ingxenye ke ye-competition ke yeSomnandi ke Maskandi ke festival. Baveza ngokusobala ke ukuthi ke laphana ke beyi-SK Brothers ke laphana ke bafana ke nezingane ke zomama yedwa bathi ke laphana ke ngeke kwazi ke u2% ukuthi ke ehambe yedwa aye kwi-competition kunamagidangoma ke amadala afana nabo Mshovokazi ke kanjalo ke nabo Chillies ke lensizwa ke ikuveze njengokuthi ke lokhu ke kuhlonipha ke abafice kuqala ke eqenjini futhi ke uma kugoma ke banesifiso esikhulu sokuthi ke ingathi ngaba include bonke noma ke ibathathe bonke njengoba ke bazi ingane ke zobaba oyedwa ke laphana ke okungumthandeni ke la emculweni ke kaMaskandi. Lento bayiveze ke ngenkulu ke inhlonipho kwena ngenkulu ke isizotha ke laphana ke njengoba eveze ngokusobala ke ukuthi umcimbi ke kaThokozani Langa ke bayawuseka kakhulu futhi ke uyahlonipheka ke njengoba uThokozani Langa legend ke likaMaskandi ke laphana ke kodwa ke abakwazanga ke ukuphumelela noma ke umdedela ke u2% ke ehamba yedwa ke laphana ke kodwa ke kungcono ukube ke bokuthi ke amagidangoma angene wonke ngoba ke kunamagidangoma ngaphansi kaMthandeni ke amadala angakaze lithole ke ithuba elifana naleli. Bafowethu isona simemezelo ke lesi ke esingaphansi ke kwe-SK Brothers.